kin nithar min hruai thleng tu lalpa hne na lom thu isoyang u Vawiin nun kong hruaitu atan pathian thu character study kan zir hun alo ni le ta a character study somruk le panni na Dema Chanchin kan zirin kan ngai thlo le don ani he thu hi lalpa nen kanin pol na personal devotion atan kan lo mang le theu don nia Masain Timothy hne na tirko pola le khathon panni na bungli chang som thu hi lo ngai thla ila Dema chuan tunlai khovel hi angai na ta wangin mikal sana Thessalonica khu a akal ta sia Kreskia chu Galatia rama akal ta a Tita chu Dalmatia rama akal ta boka lalpa na thu malsom ro se Amen Tirko pola zuya lalpa rong bol rau mi pathum pola hne na tanga kal chuak te hi Athen Chanchin tha awanga kal chuak an nia Athen chu khovel thil awanga nung tol le ani nang lo hle mai Dema ming hi Greek tonga Demetrius kai to yani a lal chan dama ko na atan dama kan ti ang deuh hi ani ming kai to yani a ming om zian nia an sui chu lar ti te mi hriat hlo ti na te ani ming kalphung pa ngain mizo ming ang pele don ta ila ming thanga ti te lar chuak moya ti te le lal hriata ti te hianin ain me viau mai theiani Dema hi judami ani lova gentle mi christiana in pe ani a FSC ko ran member pakhate mo Asia Minor zinga khopui pakhat chuak nia hriatani a Polanen intongin arong bol na azui veta ani amairo chu Christian ani ma a anun hlui le khovel ngai na in azem a tlat maya pola hi kal sanin khovel lama akir le ta ani ti achan china kan muani khovel angai nat na athi san zo vek lawa wangin ti sa in atlin reng lova pola chukal sanin atnung tola Thessalonica khu a akal tadai mayani hetiang mi hi kan rama po kan tam hle om asin alang sara te langsar lawa te po kan om theyang heta hian zo na om theya chu hei yani engwangin nge te mahian Thessalonica khu kher hi apan nom chen na khopui tia hriat lar korin khu te po a oma enga nge Thessalonica kher hi apan ti hi in real ru in lo in zot chin to ngayem kan hriata tan hei hi apoi mo masa in ka hria ani tun ma khan Thessalonica khu atangin vauna nen ti thaina nen pola hi an lo chuak to a chutiang taka pathian mi te nok an ti na khuwa chu an tharau mi viau lawang ti arin thiam thei sa thot maya kan rampo kan ni tan me kani Julie Jasperston chuan heti hian Dema Chanchin hi asoi zuya Deman khovel angai na ta wanga Thessalonica khuwa apan chan hi Thessalonica khuwa hian ti sa a athian mi hausa anzar azo thei tur an om ni in asoi vetlat mai a om zia chu Dema hian khovel angai na ta wangin ti a Bible in azia hian zule nom chen na sex lama ngot ani kherlo sumle damchung khosak damchung ro puina lem po hi khovel ngai nat na thawania wangin suma wangle ti sa thil wanga helali su nunga zina le arong bol na hi nung tol san ani ve theitlat mai pola bola om kha ani na taka chuan achang chona ha thla kani vau ten to ka vuak ten tur tiru en thak ten to ka diriam te kut ten tuara ring tu nun kong hi zong atirte atangin alo olsam lo em maya lali su Krista mu chiang tak tan lo chuan anung zui reng chung hian alo petek thei viau mai mitin tan hian kan kong theu hi a olsam lo thewa kan malam hi kan ton lui veka dam lo na ani ngot lo chuan khring nun hian chol min pe thei lo ni tin chul le boy hian kan khat thina chuta tak chuan
kan ring nun kong hian enge azo kan kepen chawani lo kan ring nun tak tak hian enge a follow ti hi kanin hriat chian a poimo khop mai nima sela zohana le khathon pathumna bung khat chang som pakhat le chang som pani kan en chuan Dema Chanchin heti hian kan mutlat mai du tak sual chu zir su la tha chu zir zo kang che thil tha ti tu chu pathian lakamiani thil sual ti tu chuan pathian a hmungai lo Demetria Dema chuan mi zong zong fak a hlo a thutaka fak ngei a hlo boka ani keini po in kan fakani kan fakna hi adikani ti kan ria ti in approval aron pe ni anem nge na hela hen kan mu ani pathian hi khongai na khat pathian sa Vawiin God is a God of second chance anti angkha anitlata lalpa hian ami te hi sualin tluk sam thin ma ila hun rem chang himin pele thina ni kirle na hun rem chang hi lalpa hi van tha em chuwang chuan misual ten an hne na kirle an du hian lalpa hian a thei to lo min hnol to ati ngai lova an hne na lo kirle du te hi an background en ngai lova an tun din mun a en ngai lova ama pandu tak tak thin lung a hriat chian te chu alo loma alo cheimoya a mangle mai thin ani chutiang chuan Dema po hian anun te chu kong dik lowa lo pen san to ma sela anun te simin lalpan a mangle ta mayani tu ma lalpan a pom hi an nial theilo an du lo ngot theilo ti helaya hian kan mu a apostol te zinga alo tale ta hial ani lalpa ro pui ro se letikhanin Dema nuna tangin kong thum kan zirtur han la chuak le don ta ila ama sabira chuan focus niya isu hi zui turani ti hiani isuan farisai te kha an lom man chu an muzo to ati khum sak maya isoro puina ayama ni ro puina turzon thiam hi a ol khop mai tu tan po anivek thang hi om thina ni chuwang chuan he thang hi mithania kan ngai lalpana man tangkai tak tak te po an tluk na bulani thin isoro puina turle a mel focus chunga isu azui tu ni hi than ram angaya Dema nun hian chu min zirtirani isua kan zui mek le atniak aya khovel kan thir chuan khoya po hian tluk na anai veka chuwang chuan khovel lam en chung chuan kan kepen adik theilovang chun enga patling puin vanram kong kan bo thin ani hitiro ma ni office konga te vanram kong kan bova office kong chu kan hailo chutiang chuan kan om thin focus ni in isu hi zuyangai apani na chuan bedong su ti hi ani kanuna chona le hlauna khem na alo thleng to thin atop na ani don lo alo la thleng fo don ani he Christmas a nge po hian alo thleng le don nikuma itong to mai thei Dema anga khovel ngai nat tharle a ol don lutuk ani sangni som pakwa khan department pakhat athok tu te kem kan neya chuta chuan theito pin kanin fui ve ani pakhat chu that tak apiang tharin aizola kirle ta a ti chuan an ho tu ten Christmas le kum thar vok ve ta ani department atanga thatak apiang thar chuak ta chu rangwa mola duty turin an post tatlat maya min ron phone a he thu hi alongai khamai thei aming ka soilo wanga min lo he thiam sela kapu kan ho tu ten rangwa mola Christmas le kum hlui tha zan chowa duty turi min da a ka khe le mai ka in liang ti ka lawani khongai takini tong trai na min lo he reng ro otia ti chuan thei to pin kanin tong trai saka January ni ruk alo thlen chuan lom thu soina thu ka donga kapu khale chen zu in to lali suwa awangin ka kal sana Christmas le kum hlui tha zan vok vet zonga rangwa mola ka duty kluan chuak zaka farkhat ma in lavin ka tluan theya ka lom lutukani pathian hena lom thu min lo soi pui ro aron ti a
angot avan ngai nom te lul em chút yang chuan kan nuna hian thlem na hau tak zit alo thleng thin bedong su lau su zam su ti hi tukina kan thu cha chuani avan poimo em chu chawani lo I mangai kalta te ngai na awang po in he Christmas hi phurlo devin I thleng pal mai theiani ma se I che chu angai thola in khom la zai khom ro inatom ain itifu zo kang sual na muna por ain in lama lung len kur ain peklo chunga in khoma lalpa fakte mitine na lalpa fakle chubai buk te hi ahlu zok tho thawa lalpa avahar em ti chunga lalpa au chung zela pathian du zonga ke kan pen ram hian chunglam hian kalzel ro zam su chau su ti hian min lo thamuan thin zok ani chu pathian thamuan na changtur chuan he Christmas a hian tho chua kang che ato bera chuan kirle ro ti hiani edin mun ka hello dema anga khovel ngai na mi kha harsa ti bomek ini em ini lo ani mai thei kan zinga chutiang chu kan lo ompal thei bokang dema ang hian lalpan hena kirle hi kan tan alo thaber thinani dema po in khovel angai na ania adader niamole rong po abol pe to lo tia sel na kha lali su Christian hena lo kirle in aron in siam tha a moi takin ahring nun thon thu chu akhara dema chu ati tak zia an riat chian thu zohanange hian aron puang chuaka engtin nge soi kha mi zong fak a hlo a thu taka fak nge a hlo boka ani keini po in kan fakani kan fak na hi adikani ti kan ria anti chat mayani soitlak to lo nun nei to kha lalpa ne na lo ki le chuan mi zong fak lo in dema po ain siam thar le ta chu chuan beisi na min siam sela pathian ne na kir le hi lalpan min lo lom le thi na ni second chance min pe thi na ni ti I khe thar leang u lalpan thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian dema chanchin atangin character study kanan nei le ta avan ngai nom em ring nunina atak taka aton thon thu satye ni lo thil tak thil reality kan zirani khongai takin he thu manghen voina hen imi te hi min pol thar le la chaklo te chaute tlu te min kai tho tu atana lalpa nangin min man sakle la kan zawa yatan he thu cha himal so mangche min chandam tu kan lalpa isu mingin kan dile amen lalpan malsom theu chewro se nilen nuam le vekule